Lidolobha lakaManzini ke namhla ekuseni livele emanzini kulandzela ukuthi ke tisebenzi ke lisebenza kuto ke imoto lashayisona ke sive tithi ke namhla ngeke liqhubeke ngekusebenza leti tisebenzi tikhala kakhulu ngekuthi imaholo abo ke mancane kakhulu kunjalo futhi ke bacashe babo baphindze ke babathethise uma ngabe beletha ke imali lencane lokubakhalisa kakhulu ukuthi noma ngabe bayacoshwa kude ke labaniketwa kona inhlala kahle yabo ayinakekelwa bathi bayacela ukuthi tikhalo tabo ke divakale ngoba nathi ngavakali batachubeka babeke phasi leti moto kude ke imoto lebatavuma ukuthi ke isebenze sikhala ngemaholo oqala nje esikhala ngawo lamaholo aholako sangaphasi kwethu sibuka nje ngasikhulile smartphones sinebantwana sinemakhaya sinemiti sengaphasi lokunye futhi nomqashi wethu masiqashile siqashe ngokuphelele asihloniphe bathi sibasebenza bakhe ngosiqasha kwakhe nakasiqoshe kahle uma siqoshela inawo unentiseke uqoshile vele wente naku unentiseke ngiyabona wayi nguthi uzosenza boma 15 years uqoshwe ungaqoshwe njani unganikwa imali yokuhamba kuthi ekhaya sinabashayeli sinabo la manje ngingibasho ngamagama bona bayadiva bangibona mangisho kanje uqoshele lide bahamba bana 15 years banabo ngakunyalo bamba imuntu bahleli emakhaya lo munye uhamba yagula akanakekele kahle lo munye uqelele wasuye ekhaya nini amabhiloni aphelile nje umuntu angibona naye ngoba ngibangena into aphele emoyeni uhamba acela ukuthi uye ekhaya kwathi nakabe bathiwa eme kancane uyabona aqhubeke FM lokumele kunjani lo mawutashe ngumsebenzi dlani vongeni sibanjelwe ema-pay leaves manje kuvele isimo sibi igazette ayishintshi nambe ezimali zikhola ukuthi ngile mali igazette sicela mina igazette ishintshi sesikhulile masingawo lapha amasenti bethu bangena ekuseni ngabo 5 ushase ngabo 8 bafuna 1000 rand phela kwenyanga kuhlunge ukuthi ngoba umuntu wale moto wena uvela 1000 cash yakajabuli yena uzincane le mali phela kweminyaka yonyanga makhole kunyanga 1000 lamkhazela ngalinye kubonakele ukuthi imoto ke lehlesha sona ke sive libonakala tisebenza letisebenzi bedivele ke tiye kuleyo moto tifike tisebenzise kabi tihlise bonke labantu labalapha ngekhathi kude ke bonke ke banganawo usebenza etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Khalosi nohlanhla Nqomalo sikaManzini.